Zonke loza isikhathi ilanga namhlanje lephasika emhlabeni wonke jikelele i-Good Friday linjani nanti uhlelo ngisakhumbula ke namhlanje igarangeza Jesus Banda sikhulapha lawangane wethu we-CNC we are live want to desire nqa ngobulawayo uhlelo bhalela ngapha yakho la uye uhlelo ngisakhumbula engiphetheke uNomvelo Chuma kunjani Nomvelo Chuma uthanda ukubingelela ngohlelo lomnandi kangawo uhlelo ngisakhumbula mina ke ngikhumbula ke ngile 18 years lapha bese ngise-college nge-Species kobulawayo ngithe ngisesikolo laphana Species sakhuluma nabangani bami ukuthi kumele ukuthi abantu sizama ukuthi-ke siye eGoli sayenza iqhinga lokuthi siya kuye-eGoli sazithulela ngitsho lutho kubaba lo mama-ke eluveve ngahlala kunjalo umngani wami wathina ulobhuti wakhe vele olayitshaya uzahamba lathi kodwa into enkulu ukuthi-ke lathi senzekani sizakhomba umngani wakhe ukuthi abuye yasuka-ke umchova lo ususuka khona ngapha ekobulawayo basithatha ngabo 10 ekuseni basidobha labo bhuti-ke salubhekisa khona sesihamba-ke eJozi saqhuma sesifike eBadbridge laphana siyayehla basidlulisa singenama-passport samaneja ukufika ngale ngaphetsheya sahamba bediza amapholisa sazangena-ke eGoli ekufikeni kwami eGoli-ke umngani wami lo bhuti wakhe wagcina sithi yena uyakosisi wakhe namele ngidinge lapho ezakuya khona kodwa suke ekhaya wayetshilo ukuthi siyahlala sonke ngabhayiza-ke ukuthi ngenzeni yikuqina-ke sengithandana lo mfana wayengwindi kalo-ke ubhuti kamngani wami wandithatha lo muntu wangenza santando ngangaza-ke vele nginale-ke le ndoda ahlala lapha-ke eGoli ngabhyuza kwesikhathi engitshaya kwafika-ke isikhathi sokubana lami ade ngisebenze ekusebenzeni kwami ayiphelanga nyanga wangikhiphisa-ke umsebenzi emsebenzini ngithe ngibuyela-ke endlini ngafika laphana kathi kulabantu nxa ngangisendlini kathi kulabantu abanye babehlala kweNigerada Cross bangena abafana bakhona bangibhinya bengu-4 uthe buya ngithi ngiyamtshela le nto wangitshaya ngavukela eJohannesburg Hospital wathi mina bengifuna nami wathi ungayemapholiseni indaba zakho wathi wangichitha njalo ngazi ngadodwa omunye-ke usisi-ke MTN wangithatha wahlala amethembisa sengikhulile kathesi kodwa ngeke ngikhohleke isihlakalo esenzakala empilweni yami ekutheni laba seqedile-ke ikudiscover after some years ukubana-ke ngiyagula angazi lokuthi umkhuhlane ngawuphiwa ngubani omanje-ke nxa ngitshala-ke ezingoma zake zahlupha kakhulu nganthelela ingoma ngamajayivana ethi thabani majaha I think wawayitshaya bebenziwa nguCalvin noma amajayivana ngokwakhe ngajabula kakhulu yimi uNomvelo Chuma. Tabani
ngoma ivela ke ngolapho ngomajava lasithalo Nomvelo Chuma yena warechwa kakhulu uhamba wakhe eSouth Africa ngomnyaka ka-2012 biza ke uhlelo ngisakhumbula la ukhona obhalwe lapha ke Ranga Maswanise abakumaswanise isihlobo if they come from Midlands Gweru isihlobo zami lezi Ranga Maswanise uthi ke ngiyakubingelela ke msakazi mina ngibhala ngise Cape Town eCape Town lapha engiphila khona okunzima esahlala nje amaZimbabwe lapha sithwele nzima mina ke ilanga soze likhohle kufika kwami ke eCape Town kwenzakala ukuthi sesilapha ke eCape Town waqalisa ukuvukela into enganthi xenophobia ngo-2008 ngithe ngikhona phana kwabuya ke abantu bebuya ke emkhukhwini bechaya bechisa so balimaza abanye amafowethu abaningi abeZimbabwe mina yibubaleka ngicatsha into yonke ke engangila ngayithatha ngayigijimisa ngibe kaTheri wami wesiXhoseni nomxuza wathi ngibisa into sefihla ngibo ngathatha konke o-television lemali engange 30,000 rands ngafihla khona ngoba kwase kunzima lapha bachisa ke emkhukhu yonke. After some time kwaba right kwaba lokuthula ngase ngithole indawo yokuhlala sathela into leziyana wala lazo wathi izinto zakhe wazithenga kimi ngihambe emaphoyiseni ngoba mina ngile permit yokuhlala lapha amapholisa athi ngibona iproof yokuthi into lezi ngezami izinto ngamtshela ukuthi ngcono unike imali engiqinise yona wala layo wasecina ke sengidinga labafana ukuthi bangilimaze inhlanhla uNkulunkulu yasebenza. I discovered before they executed their plan yikubale kwami ntshintsha ngiyahlala kwenye ke indawo ngalahlelwa izinto eziningi ngaleyo mnyaka le ntombi lakathesi ke ikhona khona apha ke Cape Town ngeke umuntu ichazi amfunda kusondela duzane la ngahle ngathi no lozothwa kumusha zama edinga umntana ekhaya ngayekela nakela amaXhosa into engasenhlala ke isikhathi chisa ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngibe mude cela ke unjane izingoma hayi awuzange ube mude imfitshane ke ingoma yakho amaXhosa saliqeda ayekela thina sibathumela uJoe uyokwazi ukudila lawo khona nesathi Joe ake dila lawo ngicela njalo hamba Ntombi Sololo Soul Brothers hamba Ntombi uthando
Tandusemncane sewuze wakhula elili Tandusemncane sewuze wakhula manje Obheka ukuhamba kwayo akuzinqe ziyafehla Obheka ukuhamba kwayo akuzinqe ziyafehla Hamba ntombi bayobona banamehlo elili Hawu yelele yelele Hamba ntombi bayobona phambili yelele Hamba yelele yelele Hamba ntombi bayobona banamehlo yelele So brothers ingoma sithi hamba ntombi sitshala ke Uranga Maswanise ose Cape Town khonakala ke eMzansi abamphatha kuba amaXhosa ngithenza thubela ke uJoe wesithi ngiyokwazi ukudila lamaXhosa ke uzele labo khona uyakwazi ukudila labo njani siyabonga ke Uranga Maswanise siyathatha ke uCynthia Mathe mina ngihlala ke ePhumula Old ngobulawayo lapho engikhulele khona ngena ke ichurch yami yeSpostori into engikhohle umsazi umnyaka 2011 kwakuNovember 7 lapha ke uBishop wethu wathumele sihambe sithandazela abantu wasesala lami support all Phumula yonke sabuyela egangeni lapho kugezwa khona abantu sahlala ke lo bishop lo ngambona indlela angenza ngayo ukuthi kukhona zama ukwenza wasengitshela ukuthi ke uNkulunkulu uthi kumele ukuthi ngishade so wasithatha kumele yangikhulekela ngasithi hayi mina ngisengumntwana bishop because by then bengile 21 uBishop lana wasesifikela njalo ubona kule something ifamily yami khanye izapherisha ngoba there's a bad spirit in my family which is coming so I can be the only person who can save my family wangikhulekela wasesiyandithela amanzi ke egangeni khona ngale later on sithi lapho this was now around 3 o'clock wathi thina siyafasta sobabili la waselala ngamuzwe selele wavuka futhi wasengibamba wasesithi God has shown me that kumele ukuthi angene phakathi into leyi is within me then wasengibamba wasesenza sex lami wasengitshela ukuthi wasengigezisa afterwards wangigezisa umzimba wonke wathi ngihambe ngikhaya into leyo ayikhulunywa ngingakhuluma kuyakufa umuntu wangikhaya and my mother engimthanda kakhulu ngiyaqala ukufa so ngafika ngathula ngahlala isikhathi ngahlala ngihamba ke church kodwa vele ngichaluva nxa ngikhangele then I discovered that I skipped my period sengimithi kwakuthi kumele ngenzeni ke thisa lapha so kumele ngikhuluma iqiniso wangathi ngiyamtshela ngathi baba mina ngisangena ngenyangeni wantshela ukuthi kanti ngumfana engimkhombayo ngilale laye uNkulunkulu ubonisa khona ukuthi kumele kube njalo lo mntwana ozalwayo uzaba nguDavida ikulala ke lo mfana lo ngamqambela manje sisizwe sakhe wagcina ke evumile lo mfana wabuya ke church lapha phiwa khona amanzi omkhuleko sahlala sonke the problem now umntana lo kaphilanga ngihlele egula so I don't know nxa sihamba ebantwini kabe kuthiwa khona umntwana kumele ahambe efamily yakhe indoda yami ayisiyo so indoda yami yali yachinga ukuthi umntanayo into lesingikhathazile sometimes I wish to commit suicide ngisawuthi ngakhuluma ubaba uyaphila uBishop wethu so ngakhuluma kungaphambaniseka so ngiyafa lakho lokho kade sengiseBotswana ngabe kuzodinga umsebenzi ngicela ke ingoma but you may see lose nothing just go and report that man uyabotshwa even wenza na 2011 uyabotshwa nje kusena ngoba ngeke uyekele umuntu to get away with it kade sindoda yakho lokhu busy kute umuntu onongasiyo shemba ke diko hlale egula lo mfana lo olayo uDavid wadwa mnene la usifuna sithi nguDavid yeah sometimes ama church they abuse ladies ikakhulu ngizothiwa they want to pray for you egangeni two of you othe wena ngicela ingoma ethi phayila moyo bona nithola ingoma yakho wena ke uCynthia Mathe watch it ziri kubva pasi phayila moyo akayenda
Anati pakayena paida moyo pakayena oh paida moyo pakayena paida moyo pakayena kasa kasa norudo kurasao kama pamusana pema karo kujajanya kwio nguva kunge yako wo wo oh baya wabaya moyo wangu yu chungo yacho yakapenga paida moyo oh paida moyo pakayenda pakayenda moyo paida mo pakayenda pakayenda moyo oh paida moyo pakayenda pakayenda moyo oh paida moyo pakayenda pakayenda moyo zoka paida moyo pakayenda zo paida moyo oh paida moyo pakayenda chungo yecho yakapenda moyo dati paida moyo pakayenda pakayenda moyo oh paida moyo pakayenda let me say it yo kasa kasa norudo kurasao kama pamusana pema karo kuchachanya kwio nguva kunge yako oh baya wabaya moyo wangu yu pakayenda paida mo pakayenda pakayenda paida mo pakayenda pakayenda paida mo pakayenda Quitaruna paki norudo kurasao kama nema karo Quitaruna paki norudo kurasao kama nema karo Mukono ne hazi jaita sei kurasao kama nema karo Mukono ne hazi jaita sei kurasao kama nema karo paida moyo como se tente como se tente como se tente moyo como se tente así tente como se tente moyo como se tente oh apakayenda oh paida moyo Oh, iphaida moyo. Ingoma evela Thanga ukasanda ingoma esethi iphaida moyo besitshaleke uCynthia Mathe wamiswa ngubishop wakhe egangeni ezintabeni. Yes, sengiphethe evela kuJustin Ndlovu. Kunjani Justin? Mina ngidabuka ke esigodini. Ngithi khona phana ke uMzingwane district ke chisa nxa ungawazi uMzingwane lapho bengihlala khona ngihlala ke lesalukazi ugogo ke wami. Ugogo bengithanda engikhulisile kahle ngithanda kakhulu ugogo wami engiprotecta yonke into ngafunda kodwa ke impilo asiba nzima
ngaqalisa ngendlela engangikhuthele ngayo kwenza ukuthi-ke abantu bangangicabangela ukuthi yimi engigangayo esigabeni. Ngamvuka ngisiyatshontsha inkomo zabantu, ngihambe ngatshontsha inkomo ngitravel all the way ngiyezithengisa le kubo Fig Tree. Ngakwenza nxa sokusetshwa lami ngincedisane labantu bengakwazi ukuthi-ke tisela yimi lapha ekhaya. Ugogo vele wayemvikela ngoba ngahle ngifike ngingene engutsheni ngabo 3-4 kungenamuntu obonileyo ukuthi ngike ngaphuma. Zazama-ke izakhamizi ukuthi-ke inkomo ziqedwa ngubani esigabeni. Kwahlala-ke kunjalo lokho esidinga. Omunye wazathi mani inkomo lezi kulo muntu ozithathayo khona lapha eduze. Lami ngama amalanga angikhona ngami inyanga zazaba 5, 5-6 months ngaqalisa futhi ukwenza khona okuyana. Kanti babe ngicathamele bengithile. Bangicatshela-ke egangeni ngithe ngiqhube inkomo zako komoyo useka effing ngilanda-ke umfula umzingwane ngihamba lazo ngo-3 ebusuku babe sethuthile abantu. Hayi bangixotshanisa ngabaleka ngazitshele zinkomo balandela unyawo ngabaleka ngabuyana ngagcina sengikhaya. Bathatha ponyathele khona mina bathi cela ukubona amathenisi ami. Ngakhipha bagcina bekhangela bathi no unyawo lolu liyafana nalolu. Babeza amapholisa bathe besiyabeza amapholisa ngahle ngadla bayibayi ikubala kwami ngazofika lapha eGoli. Azake mbuyele ekhaya ugogo uzwatshona ngomnyaka 2024 angihambanga ngilapha eSouth Africa ngisaba ukuthi wafika bengichama 20 years ejele. So ngibhalela nje hayi bengilisele likhulu lenkomo hayi khona lokudlala ntshontshe too much. So ngiyawesaba ke amajele eZimbabwe emsakazi. So yikho ngilapha ngicatshile eSouth Africa. Ngicela ke ungichallenje izingoma ethi mfanyana. Just anyway,
naso-ke ingoma emnandi evela-ke wilanga Don Kumbo usincubo and Brown uyama iqembu ethiwa ilanga ingoma ethi mfanyana usemncane besitshala-ke Justin Ndlovu Justin Ndlovu sithemba-ke uphilile sela lenkomo ise-South Africa besaba ijele ekhaya uthi hayi esaba kakhulu ikwehle hlala egoli icala kalibona one day uzabuya maybe ngaso waseva waqeda nawo Molly Phiri uyaphila na ngomnyaka ka-2021 kuphela-ke i-COVID wabuya-ke ubhuti wayevela-ke e-UK wanithanda lo bhuti ibizo lakhe bekuthiwa-ke Stanford sathandana kakhulu wabuya futhi ngo-2023 uStanford wasesithi yena ngo-23 laphana uzafuna ukuthi bazoshada lami ngomnyaka ka-2024 kwenzakala-ke uStanford esanda usuka kulanda u-23 mina ngalo muntu engivele ngithandana laye but wayekhatshana mbijana wangamcatshela ngimthanda-ke uStanford ngagcina sengizithwala ngabamba isisu ngabona usembamba isisu lapha kuzahlupha ngoba uStanford bebuya ngoDisemba ka-23 ngagcina-ke ngisithi ngoJulayi ngo-23 ngihamba ngasikhipha isisu le umna wami engizwanda kakhulu-ke uyamqamba lapha nguye ayekwazi abanye bonke azange bebekwazi njalo-ke uStanford ngangimtshela ukuthi angizwa kuhle-ke mina ungani yagula ngoba ngangikwazi isisu ngisithethe-ke ngo-April engasekho ngahlala kunjalo ngasikhipha wabuya ngoDisemba sebuyile walungisa-ke ngikhaya wakhipha yonke imali walobola wasithina umnyaka 2024 ngo-August uyachata lami wacela umchato siyalungiselela lama-steps siyachata nangu asipomba ukuthi nguthi nangu uthi-ke sisilwa ngento encane sabanga nje ifoni yami ayiwisele emanzini wayebulala ngasengimchaya sisilo wabecaba ukuthi uStanford nyamthetho wakhipha isisu ngicabanga ukuthi zejoko wahlala-ke silungisele umchato uthe-ke khonaphana isikhathi sisondela ngezwa uStanford efona eLondon esithi kumele sikhulume and ufuna ukuthi ngiconfesse ngimtshele iqiniso lonke ngathi kuyini ngaphika ngemba phansi wabethunyelwa-ke incwadi lana engangithethe ngepicture yokuthi isisu sesikhitshwa ukuthi ngihambe kudokotela wabekhuluma ukuthi ngikhiphe isisu ngalo kanjalo-ke umuntu wenkosi wahle wanyamalala up to today kafuna ukukhuluma lami because of umna wami ngibuhlungu ukuthi ngilomnyama lo muntu wayefuna ukushada lami kuqala-ke uFarayi la wangichiya ngo-2018 ngingazi ukuthi umna wami wina kulwa lami kodwa 2018 uFarayi ngabona engasafuna ukukhuluma lami kodwa umna wami lo uyaloya nguye emtshelile ngibuhlungu ngitshisa iMolly Phiri ngaphambanisa lami ngagcina ngilala nomuntu ngazithwala so mnakho ngiyatshela-ke indoda entsha indaba ezenzo zakhe umnakhe wathi hey usisi-ke uvele wasala emida lapha sekhiphe lesisu senye-ke indoda kwachitheka amanzi kanjalo ngibuhlungu kakhulu ngicela unjani ngoba eBig Nas lana Stingray nxa ungayithola ngizakuthola-ke ingoma yakho njengesicelo nasi Big Nas
Napa bo Stingray, abo Lil Wayne, bakhuze, basiphuze. Yeah, nabo Stingray big nazi laba bese mampintshi saphila yayichake le group leyo hamba lo Tira wizwe kuhlelo ngisakhumbula siyichala ke umoli phiri wadisitshwe ke umendo kwaphuma isizwe emlonyeni ngendaba yokuthanda ke liyana into epipi nje kuphela yambhayizisa Sambulo Maphosa ngikuphethe manje ungabe Sambu ngizabona uthi uhlelo ngiyalithanda kakhulu mina ngubaba oleminyaka Sambulo nje ulamadoda bomama iminyaka leminyaka ke A57 ilapha ke chisa ke kwenzakala into enje ngitheke ngomnyaka 5 years ago khona phana isikhathi seCovid lapha ngambone khona umntwana ngangumnike ilift ngemoto ngambona ke muhle lo mntwana wasengitshela uthi yena ule bengile 52 yena ule 22 years njalo umntwana ngambuza ukuthi uzimisele yini ngoba mina ufazi wahamba emazweni uhlala khona leke eBritain ngizwathiwa se-island these days ngagcina sengithatha lo umntwana ngicine ngimbisa ke endlini lapha eSouth Africa besihlalele kuhle ke kungelanto ekhathazayo umntwana ke ngathola ukuthi ke umntwana lo into azikhulumayo vele ngizobuntwana eziningi ngazama umfundisa umela bemature njalo seyendile koMaphosa somela akwazi lokuzobheka xa ngangihlezi endlini umntwana wayephuma ngingakwazi ngangilele kumbe siqedisile ahamba egita ephenduka manje egqoka kuhle endlini kodwa ke lami ngiyazazi into lezi technology ngabona uInstagram babeqoka ezinye izinto ongazakuzibone ezifitshane chisa ngabona ukuthi umvumela kwami sebangani lapha kuyonakala ngamkhuza ngamtshela ukuthi ke uyahamba wagcina ke zwisisa wathi ke semithile wathi ubona ulohlupho ukuthi ke azale ngcono sekumadokotela eGoli sasikhiphisa leso siso lami ngafuna iresponsibility abantu abasebadala umncane umdala kulaye ule 24 years so kuthe kunjalo ke lokho umntwana ke kwahlala kunjalo lokho ecatsha kodwa ngibona ukuthi kulento ayenzayo wambloka kuInstagram wafaka linye ibizo hayi abakwaziyo bangitshengisa ukuthi ke umntwana leke uyawula umntwana lo nangu siyabuya labo mama abe ANC athi mina ngiyamarasa ngiyamchaya njalo ke iGBV kwabe amapholisa angibopha ngingazake ngumthinte chisa ngabotshwa basebekhala le age wabambuza ukuthi vele bengizamanda umntwana omncane umntwana lo wasediscover ukuthi wasesithi yena sehlale lami la ucela ukuthi aphuma eqasa impilo yakhe kwabe kuthiwa ngumthetho kumele ngimbhadale ngamhlawuleka ke wathatha ke enye imoto yami wathatha le mali enga-120,000 rands ebengilayo ku-savings yami angelankani ke chisa idodo umntwana kade kuyasishebela lapha ke eGoli yimi uSambulo Maphosa odabuke kakhulu Sambulo vele uzamani uyafaka i2000 endlini wena ungaka hayi Sambulo hayi baba akwenziwa lokho Sambulo Maphosa nasi incwadi encane
ngenye imini ngathi ngivuka ndabona incwadi encane ndabona ivele kumama lena ngabe ngumama ngethethisa nalwami ndaqhubeka mna ndafunda ndifunda incwadi encane ithandaza lokuya nina ndisathatha uhambo lwami ndizokhangela phina nandifuna ubona isithandwa sami ndizobuza kubanina nandifuna ubona isithandwa sami ndizokhangela phina nandifuna ubona isithandwa sami ndizobuza kubanina nandifuna ubona isithandwa sami ngenye imini ndathi ndivuka ndadibana nencwadi encane ndabona ivele kumama lena mayingumama nge-30 yesandla ndaqhubeka mna ndafunda ndifunda incwadi encane ithandaza lokuya nina ndisathatha uhambo lwami ndizokhangela phina nandifuna ubona isithandwa sami ndizobuza kubanina nandifuna ubona isithandwa sami ndizokhangela phina nandifuna ubona isithandwa sami ndizobuza kubanina nandifuna ubona isithandwa sami Ndavunza kende piko uona mudiwa wangu wepa moyo zoka zvako wakende piko moyo wangu unorwadza ndikakufunga misozi yobuda yobuda mudiwa wangu zoka iwe andichakurinda ndachidzoka zvako ndizokhangela phina ndichakuwane piko nandifuna ubona isithandwa sami ndizobuza kubanina ndabvunza nandifuna ubona isithandwa sami iye mudiwa wangu ndizokhangela phina ndichakuwane piko nandifuna ubona isithandwa sami iye mwana wangu ndizobuza kubanina ndabvunza nandifuna ubona isithandwa sami
Yes, emphethe vela ke kuMessi siyaxoxa lokhana ke estudio bekungena ubungane igijimisa lentombi yakhe ngazi bebebangani sengilamula ke lapha ke uPatrick Khuza laye hayi sesimkhiphe lonkazana uthena ufuna imali ama chips emfaneni ufuna $2 ema chips try dollar drink le dollar yama chips Messi Chaka enthemba ke urayini lapho khona uMessi Chaka uthi ke udaka lwami lobuhlungu mina ngikhule kanzima ngemva kokuthi umama engishile ngo2001 umama wanje ngile 13 years ngagcina siyagcinwa ke kumalume umalume wayengcini wayelomfazi wakhe wayethenga izinto ke esathenga izinto eBotswana ethengisa ngahlala nomalume sihlala ke koBulawa endana okuthiwa kusenketha ngoba mina umama wami wayetshone sihlala ke eNtabazinduna wangithathwa ngisedrobheni umalume waqalisa ke into zakhe abantwana umalume wayelomntwana oyedwa omkhulu wasehambe eGoli so endlini ngasinhlalo umalume wami sobabili umalume yazenza umuntu odakiweyo wantshela ukuthi ke phela umzukulu ngumfazi ngahlala nginjalo ngibamba amabele ngifunda ngaze ngaqeda uform 4 amabele ami akhula amakhulu kakhulu ngaso sikhathi wagcina ke senilanda uform 4 lapha angibamba khona ngilele wabe wandakisa wathi ke nginathe ke i-drink engani orange amphathele yona ngadakwa the next thing ngazibona ngivuka ebedroom amalume ngcoliseke ama-sheets umalume wasesithi ukhona engikwenze yimi engingeneleyo ngathula kanjalo ke ngasithi malume ngicela ungangenzi njalo ngehle kubhala ngase ngibaleka ukusuka kwami ngizama ukuyadinga ihlobo zikamama ezazisekhwekhwe ngafika ke embizo laphana ngabathola bakwanisa ukuthi laba bakwanisa ukungigcina ngoba baba wayewesele isikhathi wafa ngabuyela ke ngisiya kweGweru ngagcina sengingumuntu nje ophomba uhamba ngagcina senze isikhombe ukuthi ke ngiphile ngase ngicela ngithatha ngomunye ubhuti wayedriver kama trucks wa driver lami wahamba ke siya le South Africa engigcina wabana emoteni yakhe ngaphenduka wathi la lo mfazi kuthe ngelinye ke ilanga ngo2005 wabuya ke angazi ukuthi umfazi wakhe lapho sasiphake khona i-truck wafika wachisa i-truck indaba yakhona kumele manje eziphepheni wangitshaya uGood ngoba omunye wama-driver wayesike wamthengisa ukuthi ke uhamba nomntombazana omncane emoteni wangitshala nomama ngalandelwa ngabantu ngalimala ngaswela ngithe ugcineni ke ngo2007-8 sezama ukuthi ngibuyele ke eGoli kwengatholakala ngilomkhuhlane ngiyagula chisa kodwa ngasila lathi sabantwana ababili ngangibathwele ngangithi ngiyabeletha bafe bonke ngoba manje ngizama ngisema kitchen ngapha ke eSouth Africa ngiloba besibona nayo anginahlobo angilani yibo Messi Chaka umalume lokho ephila into le yangidabula la kakhulu ngiyabonga uhlelo ngizabe ngilalele ngeFriday ikakhulu ngeGood Friday ngoba yikho yami ngi-off khona yikho lapho esikhona sikuchayela yona ke le incwadi yakho sathi sibale namuhla bakhala abantu bathi bophisa umalume impilo yakho wayimotsha ukuthi wasuwagcina usunatha kakhulu sosenza yonke into kodwa siwazi ukuthoba khathesi ususebenza uzama ukuzigcina abantwana laba ukufa uyazi ukuthi yiko uqathela ukuthi ngangcono ukuthi umama sale lothi kufe umama umntwana uyadubeka ikakhulu girl child ngawo ngasela abantu hayi yela siuchale ke ingoma uyathanda izingoma java sisamchama amajayivana uthi uchayele ke uthoko ujola nobani Musduma uJoma Fela ingoma sithi thoko ujola Zwala hii wena, hii ni nga wena. Extra, hey, man, zwala hii. Nga tukumenze ni chai. Hey, naile nganene.
ye benginazele isikhathi sakona sesihambile laphana lingakhohlwa bangani bami ke uhlelo ngisakhumbula siyabonga kakhulu nalonke belilaleleyo ke yeke sivale ngayo kusidumo Joma Fela nomngani wakhe ulaqhasha osithileyo uqaliseni kwaliviki libe le khefu elimnandi. Happy Easter. Have a good Friday. God bless you. Yeah, bye bye. Sesihambile. Siyabaphatha. Zwakala yini wena yini nga wena extra hey man zwakala yini ungadokumenze ni child hey nayi lengane le
chini